kanu. Đây có một cái xin room. Nằm luôn cái mắt cả. Này đây con grass pura sama cái đấy trong clean hay. Dia kono chata cái tong ang ke like, comment, subscribe, hay đi. So hello guys, welcome back to new video. Cái tabung cái nileto sok pajak. Sini internship ni class ni bagai. Cái tini ni blog cái kan thumbnail tai title nu cái sama kan tini cái campus ni campus tour. Cho tôi campus nó nang guri phonong nilet ni bom diang bom hai tam rok phong. Cho tôi nó kan tini blog này. Rồi enjoy khai hai. Cái tabu cái yang go parking di pajak. Cái yang go cái parking mamang. By gari je college ni pas di yang sutara mau ke parking area ta nilai ni yang di yo ta iko yang gate ni half yang kaino left side di kita pura se ke toh pura park hajing dong office singa se ke toh mo campus pa pura oros pori final mujung thang ji no gai kai yang gong ka ke admin block kai bising oje building bising ta habi phunong manglak karon tangi ke sing toron ni student boya sing toron internship ni bagai temporary payment ni bagai amon ag permission kri tas ar hapong nan no yang ngong kai admin block oro ka bising ro ta ma habia ko ka sin class ka tu yang go ka mo ka security kan ro ma jaga pura serang dong hasi borok khas phaibe ko ngai koro pura biang go tamo tong jotono ngoja ki ko generator room and administrative room ka academic block parking ngojak kai narong yang thang phonong nai sengkang ko oro ma khayo ko buskang ni building go sin class ng utaro library room boy ko yang ko workshop rok gai narong no sekang yang canteen hostel tong yang di khai gai yang canteen hostel tong di narong thang phonong nai oro ni canteen ok bom khai 사진 쓰고 캠퍼스 파이고 진 college ni 거기서나 파이가 아닌거 pura campus bisingo bopang rok pura na jogai pura rawi saman ga toni bai yang digi orang kan kaseng internship ni class ma khayo to o building go ka he angka ro bo parking area ya heban oron ti sara oro gari rok toni pai atita nai ni pura ground busu serang tong pura jabra saman ka raja he oro yang di gang ke hostel lok canteen rok girls by boys ni hostel aing di gota uyang digi kanarong aing di go thangai phunong nai pura khali si ko kefan phaibe ko wate ro faine hina kini dangkin phaipe kha kamon ni bagai datin sobai kata dol lok phaibe ko sajing si ko na aran nai ngai tong kha dol lok phai gang kai aing thang phunong nai karon ta ngang sajong da stak son guri tong nan chelama haingo nata dol lok phai gang borai bakson ro nai thangi phunong nai ta canteen digi boys hostel long korok A few moments later. tabu ke yang hostel digi thang thong layo he omong ka girl hostel sunya khem tong layo yang ko dol lok phai be kya kai borai baksa yang canteen digi rok thang lai ta project rok bahing be sagan dong ni project incomplete tam rok sam bahino game rok sam no le calculator samka. calculator papa morok oro joto software engineer bangse sengsim na bekar krum papa suk to gengo oron campus ro to he na girl hostel seat capacity ro busrong na ro norong na je bai ro be seat capacity nong aje ro busrong na 100 asle kai na 56 asrong nai orogo hostel ni fees rong busung mari na saiman tabo ke canteen no sok pajak oro o canteen by boys hostel pro nang jak siblena o wate bong mane girls rong by canteen alada he da boys rong by canteen alada mong ke boys hostel rong by oro bong canteen ke girls ni by khu bising canteen na
arta habna jia no to waisa habka ke tin no habai phunong nai ta mong ke canteen nilet ni amor tam table tennis dang kamo robe bahage thu yang bayang go kermu dok tongo thungna rang de ngomong cái orang này canteen nilet ni yang sip dok sai trong lại yo chơn mà lại có thay tam sản một trong sáng cái tin blog không tin blog đây success cuma anh ấy what problem nó lại tam sản một trong anh sam sudah tadi sip giờ thọ sáng cái đó anh em sang cái gì hả success lama hôm nay cái đã mình tốn follow khai lại đi YouTube wow rồi đúng keren mà trong bài tập cái canteen nó kia sip đó có sao lấy cái class time mà ngay trong học là này đây con grass pura saman cái đấy trong clean hay pura mà saman cái đấy cho nó orang ni campus bahai sagare mana jin mote pura serang tong hai da sin ba pura bolong se founder screen ya play college di sini karo mana jaga bu college tong rokon pan saimang ala ai mane khasal borok thang aga itu like hai da bolong sinu hurung kai sini sin college pura bolong ya ba sini college se gomoti district se tungma ni betala marang khati ni miala wati nang phai sin mali class so nong la phai kana tabong ke sang sakati ke thang dongo ini ga ke sin class sakane puro sin si jo leng la han na nong ko ba tin leng la han ai hari bisingong kau mahai, nah hari, kalau third floor nih hoja tolak bom mahai biung to, orang serang dong, siapa lagi kau yang third floor ro, ini orang sekelas mana sini, tahu mana sah kado, tabung ke rumah siapa sah, rumah apa lagi ya, kayak kau mau ke sini room, non nunggu mana kana. Sini internship ni room ta, pasang orang nak jodoh kisah je project rok, sini internship ni je project tong mana programming apps namanya orang jeng khalai itu jodoh ni, jodoh sini CST branch, sini college ni tong TIT dong tong, kau mah college ni tong mana orang. A few moments later. Okay guys, finally tabung kan ke class rok pipe hai ke, okay tabung kan ke nak thang sini, okay norok ini ni campus tour blog bahing dar nak jadi komen okay sadi, debro to. Kisah sagara nih blog nang wasman kok saya ku. Jadi sana musim sari, just pana. JP ni subscriber orang kisah sana musuh. JP orang catat ke tengah ke like, comment, subscribe, khai di. Bos kanggo te naik to phai tanggo. Nor tam naik ni situ comment simi khai di. Okay. Beri kahan dene, kahan dene. Jauh tadi orang nak belajar. Dini ni bicara video no share khai di. Belai ke hambai. Enggak project bahing ke sagar ni. Oh project ini komplek unja. Bong se project komplain ani ke mian hoje kami takman komplain ke ko. Kisah orang tu mereka ke kunta nai. Ikan norok. Saput khai di chung hai gorek borok nata. Ekdom gorek ja. Ke tinin blog om sing no.